Hallelujah. Amen. Ngithanda bendifuna lapho bendifuna khona ke. Hallelujah. Amen. Ningabe sayilahla yiyo ke lelo siyifunayo. Amen. Yiyo leya lapho efeheni okanye. Amen. Ya. Hallelujah. Singamoshanga ixesha lokuba udliswe izimo kandithi kusho ngayo belacala lakuqaleka. Amen. Ngifuna lamazwi nje ebendizindwaphethe. Amen. Siwafumana incwadi yomshumayeli noma intshumayeli ku chapter 9 verse 4. Uzoyifunda pha kum ngokukhawuleza. Amen. Amen. Lithi ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ngokuba abaphilayo bayazi uba bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele, uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenasabelo nanini na kokuko konke okuphansi kwelanga. Inkosi sikelele ukufunda kwethu la. Amen. Amen. Lelizwi engizolithetha namhlanje ngizalithetha kumzala, ngilithethe kulabantu abakhona kule ndawo. Amen. Amen. Bendinamazwi ebenifuneka ngithethe ngoYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ke ndimzobe uYesu mhlambi sesimbone ngendlela ezihlukahlukene. Amen. Ngoba zininzi izinto eziziwa ngabantu abathi banoYesu okanye bakhonza uJesu. Amen. Kangangoba nomuntu noba ubani noma impilo yakhe ime kanjani uyazifikisela kumuntu othi unoJesu, afika nyembe, afika abadibanise nje. Amen. Benifuna ke simbone uYesu waseNazaretha. iBhayibhile wayeyindoda enomzwangedwa, wayehamba yedwa, ubetho loba sibe noqolo loluphezu kwakhe. Amen. Ithi iBhayibhile uNkulunkulu wathi ethanda umhlaba kangaka wasithumela lo Yesu. Amen. Ukuze kungabikho umuntu emhlabeni oyohamba ebophekile, ukuze kungabikho umuntu ohamba emhlabeni oyohamba esindwa ukugula, ukuze kungabikho umuntu emhlabeni oyohamba ebulawa inhlupheko. Amen. Ithi iBhayibhile yami wayehamba uYesu ngexesha lakhe lokuphila, ehamba emhlabeni wonke, ekhona lapha eBethuni atekoSmithfield, ehamba senza izinto ezinhle. Amen. Ekhula bonke abantu bekade bebotshiwe ngamandla kaSathane. Amen. Wayengahamba uYesu ehamba eqokelela imali, kodwa wayehamba bonke afika abantu beboshiwe, umsebenzi wakhe ekubakhulula. Amen. Ithi iBhayibhile yayindoda engizwangedwa ekhelene nezifo. Uba ubani ekhona namhlanje ejongene nesifo, uYesu uyayazi lonto. Ithi iBhayibhile yami wasuka kwelesithathu izulu wezemhlabeni waba ngumuntu abantwini, waba nemvakalelo yabantu. Lenhlungu abantu abadlula kuyo uYesu uyayazi. Amen. Hallelujah. Thetha ngoYesu wami mina. Hallelujah. Unyana kaDavide. Hallelujah. Engunyana kaThixo. Ekuphela kwamzele ethi iBhayibhile wamthanda umhlaba uThixo, wancama lokugqibela ongunyana wakhe. Ngoba yayingekho indlela yokuthi ungakhulula umuntu emhlabeni, komele akhululwe ngomuntu ongenasono. Ngoba umuntu onasono akanomelo omunye umuntu ezonweni zakhe. Ingakho singenayo omunye umlamleli phambi kaThixo kumuntu uKristu Yesu. Kuyobekwa ukuthi abe yinhlamlelo, abe ngumlamleli phakathi kwabaphilayo. Hallelujah. Umuntu uKristu Yesu. Uyabe ngifuna ukuthetha ngaye namhlanje. Phambi kokuba uthi kwathi akuthethe nabaphilayo. Uthi lisasekhona ithemba. Amen. Uma ngabe indlebe yakho isangiva, lisasekhona ithemba. Hallelujah. Ithi kohlangene nabaphilayo, likhona ithemba. Ibese ibekisa ngezidalo ezimbili. Ithi kukhona ingonyama, kukhona nenja. Uma ujonga ingonyama uphinde ujonga inja, ezinto azilingani ngamandla. Hallelujah. Kodwa ithi iBhayibhile yami kungcono yona inja. Ngoba inja yinto engena njalo.
inja into apha noba ngubani kangathi akalunganga bambize ngenja. Hallelujah. Uma impilo ikubetha abantu abangayenza ukuthi bakubize ngenja. Hallelujah. Ukuthi uzala wadibana nani kodwa uthi iBhayibhile wasikwa imfesana uThixo ebona abantu befela ezonweni zabo. Ngoba lo ngimkhonza uThixo akathi mawudibana nengxaki noma umkakweza izono zakho athi sale sofela khona. Wenza indlela. Hallelujah. Ngoba sinomelusi. Hallelujah. Ohambe ethungatha emadlelweni akhangele ezilahlekile. Ngoba mayisaphila likhona ithemba. Ngoba mayisengasekho alisekho ithemba. Kodwa siyabulela sekaphumlile ezinhlungwini zakhe. Hallelujah. Kodwa yikho into engaba sayitshintsha. Kodwa mawusaphila sekhona into engatshintsha. Hallelujah. Ingakho lento evangeli yenzela abantu abaphilayo ukuze bathi namhlazana befika ngaphilini kona bebe sebe right. uYesu wamkelwa. Amen. Umuntu esaphila asindiswe ngoba esaphila. Ngoba likhona ithemba ngoba usaphilayo kunalo sefile. Amen. Yake nanginceda umuntu esiyo kuzibulala ngalamazwi. Angazi namhlanje ngithetha nabani. Umoya ingcwele. Hallelujah. Amen. Ngathi mdlala kulo muntu uma ngabe ungayazi into ongayiphilela abantwana bakho. Amen. Yabona uma usaphila isasekhona ithanda. Kodwa ungadilinde ude ufe ngoba ithanda ayikho ngayo. Kosaphangene nabaphilayo lisekhona ithemba. Ngoba abaphilayo banento abayaziyo ukuthi ngenye imini iyoba ngabo laba bebenje. Amen. Engakuthi ubelo kuthi iBhayibhile uyifunda ithi kodwa kwabasebenje abasazinto. Hallelujah. Futhi abasenanto abangayenza kwenkala bakwelaqala kuphela. Angithi bengifuna phambi kwenu. Mshumayela chapter 9 verse 4. Hallelujah. Amen. Yabona into ongayenza emhlabeni ungayenza ngento esuphilayo ngoba ngikho usawudlulile kokuphila ayikho into ongayenza. Yes. Akusho mina kusho iBhayibhile. Uma usafuna ulunga, uma usafuna ulungisa, uma usafuna umuntu ophucukileyo ukwenza ngento esisaphila. Yes. Hallelujah. Ngoba uwazi ukuthi ngomso lokubekeleni athi nemaXhosa. Akhona amaXhosa apha kulelani. Athi amaXhosa kwenzakalani konje? Amangoma senze njani? Amangoma senze njani? Ake ngitshetheni nami amangoma senze njani? Asesogweni kusho ukuthi isikhoko amaXhosa asiqonda sikhona. Ngoba khona umuntu asasenethuba lokuphila adlale ngalo asasenalo. Kuthi asasephakathi kwabaphilayo lisasekhona ithemba. Ngoba ngale alikho. Ayikho into ongayishintsha. Ngakhumbula lesa story salomuntu oyisisityebi. Ithi wayitya kamnandi lo muntu. Amen. Ngoba khona nalohluphekile kuthiwa nguLazarus igama lakhe. Amen. Ithi kwafika kubo kufa kufika kumuntu otyebile kufika kumuntu osisihlupheki. Amen. Akusho ngoba uhluphekile awuzufa, kusho futhi ngoba unemali awuzufa futhi. Hallelujah. Futhi izulu alingena ngemali, akungena ngokuthi unemali okanye awunamali. Awuzukuthi ngoba uhluphekile ucabanga ukuthi uzoyezulwini kungena ngoYesu. Ithi iBhayibhile lami bathi mabefika ngapha ya. Hallelujah. Indawo zahlukana. Omnye waba ngapha. Omnye waba ngapha. Hallelujah. Bathi omunye ufuna ukuza ngapha ahambe kwenkala ngoba kwakubaba ngapha ekulento yabonwa ngamaXhosa ukuthi ingomso lisesogweni. Ithi iBhayibhile isityebi sisesogweni. Oh my God. Sanqwana ukuza kwenkala. Kodwa kunomhosha. Akunadabula apha. Hallelujah. Ithi wathi biza bako wabo. Babe bengazingeni bebheke zabo.
bese benezono zabo wathi biza amathila kubo wathi bangeke bamnede wathi labo baphila emhlabeni behambe esontweni bayasebenzela usindiso labaphilayo nabafileyo wathi bona leyo nto ayinedi ngoba kulungiswa kusasengapha usaphila ngoba usasenalo ithemba uma usaphila kodwa uma ungasaphili phelile ithemba yonke into ungayitshintsha musasenomphefumulo haleluya amen Amen.